Jeste, sad govorimo o jednoj zanimljivoj knjigi za sve ljubitelje, kako da kažemo, istorijske fantastike, možemo tako da nazovemo, da u pitanju je roman prvenac Mladena Milosavljevića, knjiga se zove Kal Juga. Ovog jutra on je gost, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. I Ivan Nešić, profesor istorije, koji nam je doneo ovde sve moguće da potkrepimo, ovu priču iz knjige. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Sad, o čemu se radi tačno u knjizi? Istorijska fantastika. Da, trilogija o Lepenskom viru, je li tako? Tako je, ovo je prva knjiga iz buduće najavljene trilogije posvećena Lepenskom viru. Znači, u pitanju je roman, kako ste i sami napomenuli, znači istorijski roman koji sadrži elemente fantastike, tačnije folklorne fantastike, znači malo referira na narodne običaje, verovanja i slične stvari koje nisu bile često tema u našoj književnosti. Sama centralna radnja vezana je za dva narativna toka koje deli 250 godina, znači 60. godine 20. veka i Lepenski vir, odnosno otkriće Lepenskog vira i neke okolnosti koje, manje poznate okolnosti, pošto Lepenski vir kao takav nikada do sad nije služio kao inspiracija našim književnicima, znači stvari vezane za Lepenski vir i 250 godina ranije, početak 18. veka, osvajanje Beograda od strane Eugena Savojskog, verovatno najmasovnije i najveća bitka vođena za Beograd ikad i onda prosto neke stvari koje vezuju ta dva narativna toka. Sad, šta ste nam doneli ovde sve? Aha, ja sam istoričar i poreklom sam iz Medveđe kod Trstenika i moje selo je poznato po dva vampirska događaja sa početka 18. veka i to me navelo da istražujem čitavu tu priču i došao sam u posjed skoro svih najvažnijih dokumenta koji su Austrijanci koji su tada vladali Srbijom, koji su ostavili u vidu medicinskih dva medicinska izveštaja za Medveđu i ono što je posebno interesantno, a ima veze sa Mladenovim romanom, došli smo u posjed pisma ovog austrijskog carskog provizora Frombalda koji opisuje šta se to u Kiseljevu desilo 1725. godine, gde pominje Petra Blagojevića i gde pominje čitavu tu agendu oko vampira u Srbiji. Znači, prvi zabeleženi slučaj vampirizma 1725. godine. Šta se tačno desilo? Šta se tačno desilo? Desilo se da su seljani došli kod ovog austrijskog guvernera tog dela Srbije, provizora, tako je, i žalili se da imaju u selu vampira koji je za kratko vreme udavio 9 ljudi. On je izašao na teren, prisustvovao njegovoj ekshumaciji i pošto su telo koje je u grobu pronađeno bilo je prilično dobro očuvano, seljani su tražili da se obračunaju sa tim potencijalnim njihovim vampirom na tradicionalni način. Sad on se našao u škripcu, nije mogao da čeka odgovor, pošto je panika bila velika, nije mogao da šalje pismo u Beograd da čeka administraciju da odgovori. On je dozvolio to da se uradi i onda je prisustvovao pravom jednom srpskom običaju iskorenjivanja vampira. Pa kakav je taj srpski običaj iskorenjivanja vampira? Kao ono glogov kolac? Glogov kolac, odsecanje glave i spaljivanje tela pokojnika. To je praksa koja daje rezultate. To je prvi takav slučaj zabeležen kod nas, praktično zbog čega je taj period 18. veka kod nas dosta bitan. Bitan je između ostalog što je pedantna austrijska birokratija, ako tako možemo da kažemo, beležila između ostalog i verovanja i običaja naroda, pa između ostalog i nekoliko prvih slučajeva vampirizma zabeleženi kod nas, otkud je i reč vampir ušla u svetske rečnike enciklopedije, po čemu smo između ostalog poznati u svetu. A da li u nekim... Kako vas je zainteresovao ovaj slučaj? Mene lično kao etnologa, budući da sam etnolog po obrazovanju, praktično se čitav život bavim sakupljanjem ovakvih stvari i sakupljanjem građe za roman konkretno vezano za 18. vek, kolega istoričar iz Medveđe. Jeste, u mene u stvari to čitava priča, nisam ja birao priču, priča je izabrala mene. Kad sam ja postao svestan da je moje selo bilo poznato još u 18. veku u čitavoj Evropi, da je recimo Pruska akademija nauka zasedala posle ovog slučaja 1731. druge, znači nepune 2 meseca posle pisanja ovog lekarskog izveštaja Visum et Repertum iz Medveđe, a on je inače najpoznatiji medicinski izveštaj o potencijalnim vampirima na svetu. Jedan od prvih tih izveštaja gde su Austrijanci poslali iz Beograda svoju ekipu lekara koje je predvodio ovaj hirurg Flickinger i uradili takođe ovu ekshumaciju tela i
po prvi put su radili obdukciju tih tela i onda su posle smrti, na primjer, posle 3 meseca, pišu tu da li je u unutrašnjim organima bilo krvi, kako izgledaju ti leševi, tako dalje i tako dalje. Šta kaže u tim izveštajima? Kako su ta obdukcija kad se vršila? Kako su izgledala ta tela? Pa znate šta, oni su bili, recimo, najstarija žena koja je bila, njeno telo kao istraživano, bila je mrtva već 3 meseca. Sad, ja nisam baš stručnjak za medicinu, ali vidim da tamo piše da su u njenim ovim krvnim sudovima tekuća krv, da organi nisu istruleli i tako dalje, što je u tom trenutku i za ceo svet bio veliki fenomen. I onda se ta vest proširila poput, kako da kažemo, poput groma se proširila čitavom Evropom. U Nemačkoj Komerciji literari, najznačajniji tada naučni časopis, piše o tome, pa se vodi polemika najznačajnijih lekara u Nemačkoj, pa zasedava Nemačka akademija nauka, pa imamo ovaj slučaj u Grenoblu u aprilu 1700, iste te godine, dakle u aprilu, štampaju prevedeni, 1734. u engleskom Oxfordskom rečniku po prvi put vampire kao, sa značenjem kao danas. Na taj način smo, mislim, nije na neki, na taj način smo mi Srbi u stvari učestvovali u kreiranju tog vampirskog mita koji dan danas je veoma prisutan u pop kulturi Zapada, Evrope, sveta. Da li postoje neki dokumenti kasnije, možda u 19. veku, a da je vezano nešto baš konkretno za medveđu? Postoje, ne, za medveđu ne. Pa čim su se obračunali sa uspešnom metodom, znači da više toga nije. U medveđi ne, ali je u čitavom mom kraju, tamo rodnom, veoma dugo postojalo veliki strah i svi pogrebni običaji u stvari se sprovode samo da se neko ne bi povampiri i tako dalje. Dakle, to su etnolozi početkom 20. veka zabeležili Stanoje Mijatović i Todor Bušić. I Tihomir Đorđević, naravno, jedan od naših najznačajnijih etnologa. Ali nemamo baš, kako bih rekao, ovakvih podataka više nemamo, kao što su Austrijanci pravili, recimo za vreme kneza Miloša imamo širom čitave Srbije, da li na Ubu, da li u istočnoj Srbiji, imamo pojave vampira, ali ne ovako istraživane na ovakav način. Jer se crkva uključila i crkva je već 1730. na jednom sinodu tražila da se ovakva praksa prekine, to iskopavanje leševa, obračunavanje sa njima. Pa imamo čak i cara Dušana koji je 1349. u zakoniku, u onom čuvenom članu broj 20, kaže ako neko selo mađionstvom iskopavaju leševe, ako je da plati kaznu, a ako se vraždu, a ako se tu nađe sveštenik da je prisutan, da se raspopi. Tako da tu praksu obračunavanja sa vampirima imamo kroz čitav jedan vremenski tok istorije. I gajimo je upravo. I gajimo je. Danas je malo zaboravljeno, ali tu postoje ljudi koji neguju te stvari kroz književna dela. Da, i verovatno je film Vampirica u kome je igrala, ako se ne varam, Branka Pujić bio inspirisan. Pa između ostalog, verovatno mislite na Kadijevićev film, da, Sveto mesto. On je dobrim delom inspirisan Gogoljevom pripovetkom Vi, znači jednom od prvih najstrašnijih priča o vampirima. Sad, što se tiče knjige, koliko si se držao istorijskih činjenica, a koliko si ih menjao? Pa držao sam se manje više u ovom drugom narativnom, ovom starijem narativnom toku vezanom za 18. vek. Gotovo svi likovi su istorijske ličnosti koje su stvarno postojale, svi datumi koji se pominju se i te dve bitke, bitka za Beograd i bitka kod Grocke, kada su Austrijanci izgubili, ajde da kažemo, ovu teritoriju Turaka posle 25 godine vladavine. Znači, obe bitke, svi dokumenti koji se pominju, potpisivanje Požarevačkog mira, sve je apsolutno autentično. Ja sam naravno domaštao te neke spone i karike koje su eventualno nedostajale između i prosto morao sam da, što kaže, književno malo dostolim čitavu priču da bi prosto bila pitkija, da ne, prosto nije u pitanju nikakav istorijski naučni rad. Nego roman. Tako je, već mi je istorija poslužila samo kao uvodni šlagvort, tako mogu da kažem. Hvala vam na ovom gostovanju, ovoj zanimljivoj priči i svakako za preporuku Kaljuga. Hvala još jednom, ovdje pravimo kratku pauzu i vraćamo se ponovo u studiju.